ngabuze lento because ungake bebuziwe leyo yitho ngibuza isuka le benchaka Shaka like when I'm like ninzi nenzekayo abadog yes and nje bininzi ke ngoku like uva yonke into unga-understand nobidibana phi nantoni like lewe lakho udizi ngoku-lost ngoku yabo bayintshaka bayithini but nawe uzayibona abintshaka ungenaphi bayisuka tshaka into yonke intshaka I understand it like elagama lazi isuka phi lensithi fanele uphuma apha esitratweni fanele uma kwama apha egeyitini dibana abantu abangaphi hey Tamsi hey wathini hey team colleges these terms zazo yabo uyayitetsela ubani loluntu yabo uyayitetsela ke uyichamele jive like you putse yonke into so putse kwa intshaka isessions yonke like yeah into lelo hlobo otherwise njalo into yalapha esibangweni mfethu ndiyazi uthi Sure, intshaka singabizi kanti intshaka yakhumbula simiswe itaxini hey wrong kabika kabalekisele weya setaxini ndikhumbula ncam asibuya ku splash andikhumbula ncam mandiyeke ayayirongo asaphansi ukufa kuphosa obulawa you said hey but if it akhomini ichaya kakabalisa ukhupha iparts ezithile because ngiyansa phansi ukufa phasa so like sasabulawa sensingabantwana no ndikhumbula ncam nasuba uzeit like andikhumbula ncam suba uzeit like serious like sibuya ku splash yabo yabo besiye ku splash yabo ndim nomzini siswe roadman yabo basifika phasa sidibane nabanye yabo obaziyo yabo siphole nabo ku crickets banye ngonondone aba abanye bayaqala usele siwasithi but then mos bayafuna begodukile bona Romanov la Roma kuze umzisi mthuma short uyene newethu eRomanov ndiyabuza indoni le bra eRomanov ndiyabuza like indoni short for dibo and if you nikwe imali kuthiwa buya ne short yeah for that time nikimali miss Zulu bonuse yayeke tuabuya ne short so nomchite ke okay ubuya nale way Romanov ivo andiyana bayivodka kanye ijini mhlophe ayijini man la kaka ndiyazo dido la kaka yandana but uyibone phi fani nise azani ibone ndaweni la kaka fani kaloku ndinikwa iprice imali nini baphume short apha ewe hey yazi kwakulo ndlela yothenga ishort ayinintsi kaka Dinga lo baba wazitsala uyena uyena imaliwe kalo le besichinja abantu ngoba like kudala like 1.5 hours no mamela fi mnandisa bopolice ba ngigcwele line because splash so noba ine line nope ayicwelanga nix line nix sahamba yabo khona la bridge le yase Happy Vale yabo xa sifika pha wathi abantwana bahle abayithu sasibayithumos kho rimbi pha wahamba wedwa mna we wathi ndiyayazi shop wathi ndiyayazi shop ngasesitaxini but sasibayithu andiyazi I think uribo engekho ngalo mini wayikhona urimbi ngalo mini ngela xesha futhi yayindim naye awe yabo sasama soyithu then sadibana nabantwana banjekiswa ngabantwana nomnanam savaya bra yeah man samoshiya wathini yabo siphinde sibuyele kubo yabo sale sabuyela andiyazi kwenzeka noni but man masambe siyayithela khoni short lika phayisa ama strain man ngase town usondela ngase town phayisa ama strain awe lana buse khona na sekhona ubo yayikhona yabo yatsho le kaka bayindiyamazi ndiyayazi manje sindakoyothenga phatsho ngikona okay sure inamna nam zahlala nabantwana nahamba fanini yabo yena deal makazi zahlala namakazana mna
Sakanibeka phansi, sasibeka phansi noRimbi. Yesava abantwana bekhala. Yabo? Kana abantwana bayarojwa. Sasorojwa sinye sobayi4. Yabo. Sabeka phansi uthenga le kaka. Xa sifika phayana ke ngoku, semizuzu kwaungena apho ukuqhusa gawe bouncer. Grotman lapha estradweni andiqala uyibona Grotman. Yabo? Hlala apha estradweni. Ulawela Grotman lawo. Me apha emnyango sengumayanga masajabulisa eso sikhala. Me apha emnyango ngisho ngakho. Dawo Grotman short. Boyza kaka chawe malawe. But aphela singenisa. Xa nifika mna nami yu akudlalwa mna noDecember yongini la wipha yacho mna April lo ndiyiyo but ijonga splash yeah price usaha mna nami ngoma hey amajonga bro bamba kwano apha ngathi short up andizothatha in the week andifuna in the flavor but the way I feel like it's strong Babonika hamba wacha babonika Lendo andanoba indoni but Romanov yase Russia le way mabaye Moscow Tosha yasenza no yasenza no yabenza ndonibona okay yesu sama sasha sama great kanibambe bani US cricket zikhwaga kamnandi ngicela sifote bani let's just post the pictures bathenga kunde nekhomlanise ngabantwana yebo so ngoku sibalose aba ufika base areani ewe baninza base areani baphethe ibox ye wine kwapha kutashwene in fact like and I think like akurimbi nje bitashe phone ba abantu balapha manobani besahamba sonke ne 20 nani machita masole sambe nabo and yahamba nathi yona qala sasole sambe nabantwana ke base areani mosingabalapha enoxolo ne nathi akhoduka hayi mali ubhutbani uzosilana ngetaxi into esinjalo negithe kuthi yabolana so usaphinda abuye so masikhabe sihlala simlinde ayithethisi ngasidebezele noRomanov sakhapha apha papa yini begeze le short naba ke ubatsha base areani ngolo inonivuyela mina niyi1 yabuya la le one and a half 2 hours so you prepare abuye the story abuye the story tukazo weyi kayibuye the short half incane you anabuye na save imali in fact because save imali Rodman yasisa because zange spend ukuya Rodman yasisa yasibekelwa haje kana kubo kufuneka sibanisisiya napha nanisiya pha kuwe mos simane so reporter okay this is a grand basibe ngathi okay siyobulisa bakama meetings sipine sibuye ba Rodman is grand but ayisha kodwa kathini into yenu kathi muzika ngcokole yalithanda kaloku boy kake kwazidibanisa manje ubone xa utroll party mase amachela hleli pha manje hleli ngawo senzibizela ngalo ba afana makhulu ubani makahlale so uzayenza vibe lapho and nazi yona bani analyst sengazi bakhe ubani bonohlalo bani ngalahwa bani bonohlalo bani yona ngamnani fatela we yali le Bobby dumalo yema tsek Mode dia berfiksa ya pada wida dia. Tuh dah deal ya kala, dah kala bola fale kago tin na deal banyak banget di babies. 2019 na ngalo bola mna ngokwabuye Kapa 2019 ngona umshita baziplita ngicela nomjita 2019 noma kuneya yona siyo okay ngala 2019 nawo thusa ngala ndawo ndothuka ngala 2019 bese sifebele kaka khona London sifebele kaka kwenzeka noni bra like could lips no dipholile no mamela it's Xhosa so ngabe funa ujonga pha yebola we ingandi yancokola kanti jonge mjita we uthi like wenza mna lost lo mjita like disondele nami ngoma okay khona le kaka zonhlabezela yona lo mjita yabo yajayiva ngala night
Kwenzeka ntoni? Ngale mikuze la ngani ufuna uthatha ifoni yami. Uze ndidibe. Enenxele kaka. Uhambe nabantu bawonenxela nanyana kwaphela kwisithina lo. Nini? Aphe. Avuka ngofa. Zawufumana uGhongqongqo. Masiyeke. And then senexola mama singanela senexola sama-strand yabo. Uyafika into yami khala. Masiyayithethe. Nami ngibese senexola story. Yabo siyabuye ke unafikile utabani nina wajuice wakhe ngukondi yabo lawe bazosilanda. Siyabuye basenexola. Xa sithi basofika ngasenoxolo indle kaka bamani niyakotuka kayi like isho bani ufuna uyolala ibuza le rodman ikhubayo yabo singabantwana like singabantwana nisho bani ufuna uyolala xesha lelena say you splash la mini splash same day basi slows abasingama namanoma se area ngalokho siba nisho guys ba okay yo la taxi yeah ndifuna itenese ze la taxi yabo so ngoba okay ni kayi nisho bani ufuna uyolala uthi mani uze itazi amasibawula ka KFC ithemisa inyama ithimbo yini nathi sine shorts kupena ishort esikaka amasambini kuyo ngasikleri park jonge ethe kwa KFC ithi inyama angiwa le nyama ku taxi kusala le box ku taxi kiwa le short ku taxi yayibolana kayeke mamakazi kamakazi yes wena eyibolana so kake ihambe le taxi today baseni eyibona Ini hi Joe. So mosilapha kule taxi. Incoko mosilapha. Yamama samashita sekasi. Yo yonke ilingo eyenzekayo like ngomafumsha say adopter. Nisiringe ngayo like indlela esincokola ngayo thina. Bese abantu abahlala apha elokishini because kuthethwa yona most apha. Awuzuthetha izinet apha elokishini. Kawuhleli namajita aselokishini yabo. So sihlena nomjita kuyo achu sweet. Umzi yathethele we ba nanami kwathini indlela ke nanami mizuzu mani ngawe taxi middle of the road in ebusuku ngoba 2-3 ekseni misi taxi no but yenzeka sometimes like the mental about okay in the setup oh can take it the same way why ndinga take the same way bola we but ngoku sithetha the same way because sihlala sikhulele elokishini so udlomjita bayemzini izuzu mani ngawe misi moto yaba imizuzu ngiqale kule yebo sinqokole guys sihlala bebayi imizuzu mani uzethi bola we misi moto uzethi baluthetha lona kwak wongumuntu es lost imosicinyo nomculo baluthetha lona fika la kaka ahlika wahlika udriver lewe sisetaxini wahlika udriver wajikela wavula icango le taxi baluthetha lona endleleni ayiphuma ngecaleni lomjita no wamisa endleleni Joe ebusiseni like i-serious lento ebuzayilana le mizuzu uringa ngayo cwaka besincokolela mosithina sihleli namacheni besincokolela uzayilanda le mizuzu uringa ngayo thini nongazaziyo nje ngone kuyasondela ngoni ayiblind lo siyoyika ngoba okay kuzakwenzeka ntoni uzayilanda le mizuzu uringa ngayo usebuno taxi lo ebone la nto nokoni ke ngokunaye like ukulendo but akathethi yena nebhat ukulendo naye asibancinci singabantwana jo bayikhabisha yile acho sasoyika yaxa acho sasoyika kwasekuseni se-Jacksonville khona namba okay sawuhlika siwalk uhlala lo mjini uhlala ubone ngiyibona la kaka uphinde uzokhama umuntu wenoxolo down because sidibene elwandle sidibene elwandle naleta lingacingelwanga yonke la nto leyana yaselwandle uba masihambe thina kwasonke ngicela ngo
ngazela wonke asinxile wasopa wonke umuntu yo asikisi noni nazi yona ichitsha kale asikisi noni inkonda yeso safa jo zasiphendule fasaphele siyekwa cha leli show bangoku ngoku lo inconga lo ngoku yakho lo ndicela ngoku kaloku nawe ngisena sasebangoku abathina silike ngo 3 am yahlika lamjita wavula itaxi wamisa fale Henry wahlika wajikela wayevula itaxi bawuthetha londo yo yes sikwenzeke intoni lokho reply wa kasawuthini reply uzawukhamba asho usibangibani don't know snitches kasajokala kasijubile thina sinejokala kwavala lamnyango phina zanganqandwe makaye kuthetha izinto sanqandwa sonke lokuba samthethe ningasaziyo ngoku phina nengena lapha kwala inculu lapha iyaqhuba la akayelo kumele kuthiwa la nyama ngeyoba like selibhuzi ngone okay khumle ufuna uthetha ke siyabona usayithethe wrong eyayibona we njani sozo awunoze uphinde uyithethe lo kaka uvile lo mshita umise itaxi in the middle of the road ebusuku yahlika no taxi nawasasina ngapi dog you 16 15 16 17 those are ages like awusasila age group kwabantu babephake club bank la taxi eyibola kaka 15 16 17 eyibola kaka eyibola we no taxi no taxi jo no kondi yes sayuceza kaka futhi enjoy la bray imnyama zoyithi bayimnyama lapha yefuna kanangqotshwa nayo ngibona ke Okay, so ending the X what's life? This no. Okay, so after this. Also six after so long but she go the X but saying now I'm patali no. Nana msilepe au efanye abamurwanyani yebo bethu insimbi jo insimbi ngiyabo mamela ngihlela robe bhelo romana yabo sewata ex seyadla awu ta ex bishikleyo bishikleyo mas é por isso, alô, ikaki hlele bheka ihleli jo like yenzeka yonke le way ba kuyakulomnqumbuliswano uyibambile bheka so yeah fana so the days masisho ufuna kanga funa kubinsi you good better like intombi barbo so insimbi jo ababhadelanga nexini lethanga insimbi yabo kwaphunywa jo kwaphunywa lo taxi otherwise yabo qhandle roman bafanele uhlala njalo ebhek jo kodwa kuyaphunywa yebo hlala waphola phela kodwa kubala wahlikayo qala ahleke yazi yahlekisa into safika endlini uliphuka emkhazikile bandile khwana yo ukhazikile udini bami
uyucisi lobukrwala yazi ubukrwala yazi chance ayifumanayo khona imini yami yobuwild yobukrwala khona zamini zethu ngosongulo unemini yakhe yayikhumbula mina no yayikhumbula mina ndibuya mna siza kumekuseni